naimbag nga oras yu amin papagayam. Isagot mi kada kayo ti may samanin nga istorya nga inkam pinauluan. Coco Milon. Ito'y drama tayo, Anyalaki din. Papanam ko, nakapulas kamot. Adabit papanak, Jinky. Sa dino ti papanam, Papanak man ijay ayanda pari na to. Kasangay jay anak na ita. sigurado ang mabartag ka manin nga agawid, kuko. Saan? Anya asan asasawom dita? Basta nagkuyog kayo kaninato, mabartag kang agawid. Saan mo ta? Bakit? Saan mit bakit? Uy, imbag kumano di mo isbuan dita pantalon mo no mabartag ka. Anya? Nagangsag tumanan dita pantalon mo, ta di mo mapupuutan ti umisbo no mabartag ka. Anya lakit din ni bakit aya? Di mo ba't pigsahan ti agsaua? Kababain. Mabain ka, katpudnumat nga isbom ti sapin mo no mabartag ka. Gustoon, Jinky. Tinakbat ibabay na. Sumardang kan. Aginom tayo lang, pare. Ado ti arak kan pulutan. Awan na, pari na to. Agrenak tayo iti arak kan pulutan. Ay, pare. Nagyaman na ka. Pinatgam ti awis ko kan ka. Di ka mapagkadkadan, pari na to. Malakas ka sa akin eh. Ay kat inawis mo kumamot ni Mari Jinky Tapno maramanan naman dagiti handamay, pare ko ka. Diyak maramid ti kayat ko no adda ni Jinky, pari na to. Nasaysaya atan no saklaang ti umay. Sika talaga, pare ko ka. Talagamat, pari na to. Pasalsalilaan ti asawa no kastoy apasken. Pari na to. Sino jay babae nakatakdari ti abay ti atidug alamisaan? Jay nakabado iti nalabaga kan agparparang timuging ti barokong na, pare ko ka. Wan, sino day jay babae, pari na to? Ay, dahil ti katugang pare ko ko. Anya, katugangan day jay babae? Ubing matilangan ha? Ay, ubing latilangan ang baketan day ta, pare ko ko. Iyam amunak man kini katugangan, pari na to. Kaya't ko ang makasarita. Ala. Umay ka, pare ko ko. Mapanta, iti ayan, te katugangan. Mama, iso ni pare Coco akong pare. Pare Coco, iso mat ni mama. Nagpintas mo tan, tinagan mo, Coco. Agyaman na, nana. Ay di nakawagan iti nana, Coco. Awagan nak iti Melon. Aha. Nice to see you, Melon. Kasta ti kayat ko ngayawag mo kanya, Coco. Ay, panawan kayo pa mama. Pare Coco. Inakasikaswan dagiti isang ilik. Sige, inakaon. Sige lang, pari na to. Are you single, Coco? Kwa. I'm double, not single. Choker kamat gayam, Coco. Ati kayat ko asawan. Ada ka din asawam. Ha? Adamat maysa. Adamat maysa. Apay, adapay panggap mo anayunan ti asawam. Kumaan no adda kumayat.
Melon. Mangloko-loko ka, Koko. Sana ka mang lukloko, Milon. Manutawan mon, Milon. Ala, pugtuam no manutitawan ko. Kwa. 50. Ano na yan? Nagubing matanday tatawa na 50, Koko. Ay na, bakit akon? Sana madlaw bakit kan, Milon? Ala, pugtuam mo no manutitawan ko. 60 years old. Saan? Di eksakto atawon ko ti pugtuam. Ha? Kwa. 64. Wrong. Ha? O sige, ibaga kon ti pudno atawon ko, Koko. Manungay, Milon. 69. 69? Sana madlaw Kasla 50 lang titawan mo, Milon. Oh, agyaman na. Koko, Apay, Milon. balo akon itinatay. Anya? Balokan itinatay, Milon? Yes, certified single. Kayat mo ka di, tikas kanya, Koko. Wala. Kaya't ko launay, Milon. Madamot na sawam. Kwa, jakmot ka doon ni bakat ko ita. Isu single Anya ti kayat mo asawan. No, kadwak ni bakat ko, ada asawak. Ngam no jak kadwa, single Iprot, Anya nga iprot. torpe. Anya. Koko, Milon. Koko. Ay, ayatan ka, Koko. Ay ayatan ka mat, Milon. Mabait man lang, Kukaw. Apay ka di, tatang. Ay, sos. Ne, Ah, apay yung tatang. Pangatuan, pababaundak matakitain. anya day ta, Kukaw. Jay? Day taman Talaw ang nagdadakil at chikininay. Ti arda ni tatenged mau. Anya? Chikinini ko ng tatang? Dayamat. Day tangarod na day ta. Ha? Awan day ta, tatang. Kinagat lang tilamok. Imposible ang kinagat ti lamok day ta. Babae tinangkagat iti day ta. Uwanan. Babae tinangkagat, tatang. Babae alamok. Anya? Apay, agurigor ka, Koko. Immal aldawan ngam naka-turtleneck ka. Ha? Kwa. Wen, bakit? Malaminak. Iso ang nagsutak iti turtleneck a sweater. Itaman pa'y nga agurigor ka. Makapagurigor ay ati arak. Kwa, siguro bakit? Mumutan, ajak na iruam nga uminom iti arak. Ibagampay laeng nga saan ka ana iruwam nga aginom iti arak. Kat isula day tati aramidam iti agmalmalam. Ha? Oy, di ka man agngir si akasta, Koko. Kas kala agngir-ngir si nga aso. Anya lakit din ni bakit aya? Agsa umanan. Talagamot?
Kanayon kalatan arumrumwar. Di nakpayin matulungan nga agtrabaho dito'y balay. Pasensya kan, bakit? Pasensya kan bakit? Day tala agkuldit ti ammom nga aramidan. Ada umawawag iti cellphone ni Coco Kitaak man o sino. Melon ti agparparang anagan iti cellphone. Sino ngay da ito Bakit? Itay-pay nga da umawawag kan ka. Melon ti agparparang iti screen ti cellphone mo. Ha? Kwa. Wen, ni Milon. Dalakit din na patag nga ibagan, ha? Sino aya da ita? Kwa. Ni ngay pare Milon. Nalipatam ka din? Sino da ita? Awan matamamok a melon. Kwa. Ni ngay pare Milon yo. Jak amam mo da ita a melon nyo. Di mo latan ikaskaso. Mapanak laga ni Jay Balayda. Tamangan no adda na patag nga ibagana kanyak. Ay, Saus, delikado pare Kukaw. Anya ti delikado, pare nato. Na inlabmeten kan ni katugangak, pare Kukaw. Apay nga umisum ka nga, pare Kukaw. Da kamin kini katugangam, pare nato. Anya? Ay, Saus, kasanaw ni bakit mau? Ay, bakit kulat ta? Jak mat isukat. Nainayunak laeng. Ay, kunak no makigayem ka laeng kini katugangak, ngam saan mo't gayam, pare Kukaw. At damot ten relasyon niyaw. Nagpintas mo't ngamin di katugangam, pare nato. Agbagay kami launay. Uray tinagan mi adwa, agbagay. Coco kan Milon. O di, Coco Milon. Masikugak samutan, Coco. Anya? Kasano ko mga agsikog ka? Kat saan ka matang agbinulan? Nagdakalan di tiyan ko. Di makalmat nga agpaiso ti tiyan mo, Milon. Ay, nagdadagsan ako, Coco. Nas ka na sung batam ti panagsikog ko. Imposible nga agsikog ka. Jackpot yan. Kasanon no talaga masikugak? Amangan no nakabag ka laeng. Iso adi makal ta tiyan mo. Saan ka pa'y amasikog, Milon? Sigurado ka iti dayta nga ibagbagam, Wilma? 100% Jinky. Adda babae ni Coco. Ti awanan bain alalaki. Agsaga na kanyak dayjay ako ko. Talagang agsaga na kanyak. Ay na, di mo ibagbaga asyak tinang idanon kan ka, Jinky. Wan, Wilma. Katagyaman akpaykit di tayo danon mo kanyak tinakitam. O sige, panawan ka pa'y nga ro, Jinky. Ang mga numadanunan nak ni Coco dito'y balayo. Sayang, Anya ti sayang, Milon. kunak no masikugak. Saan mo't gayam? Ay, inagin lang ti tiyan ko. Ay, nagdahanag akitahin, Milon.
Kunak no talaga na masikog ka. Delikado akong kinibakat ko no kastaman bilang. Papanam, Jinky. Nakapaldas ka mat. Wan, Koko. Sa dino nga ti papanam, kunak. Mapanak iti ayan ni Manny. Asino amani? Gayam ko. Ita mampay nga dagayem mo ngagnagan iti mani. Kaano pa anam amom day ta amani? Itay laeng. Anya? Itay laeng kunam? Wan. Mapanak iti balayda itamat laeng. Anya ti aramida mi balayda? Di mo namuan. Bikatak tumaten nga agawid dito'y balay. Anya? Nagpatnagmat ngagpaiso asan ang nagawid ni Jinky. Nakatangkayagan jay init, hindi pa ila nagawid. Nagpatnag iti balay jay ibagbaga ng agnagan iti mani. Nalabit nga isong tagtok-tok-tok. Naklukat ang tiri daw. Ha? Ala, sumrak kan, Manny. Wan, Jinky. Jinky, iso day ta ni Manny? Apay akadwa man nagawid dito'y balay. Agnaudan dito'y balay ni Manny. Agdan na kami matan. Anya? Sana mabalin, Jinky. Asawa nak! Apay kit din na sana mabalin? Adan to pa'y babaim abakat? Oh, di aglalaki akmat iti lakay. Anya? Quits talaangan, Koko. No ammom ti agbabae, ammok mo ti aglalaki. No addamelon mo, oh, di addamat manik. Anya? Tatang, at lalaki ni Jinky. Di nakman o may sangitan dito'y balay ko kaw. Basol mo matlaang. No apay ang naglalaki ni Jinky nga asawam. Ay, siya kaya tamapukaw ko ni Jinky, tatang. Ay, atak ti asawa. Danugag to pa'y data subsub mo. Amom ita nga ibaga data. Kat adamot babaem. Tatang. Anya laki din ni kukaw. Agnakam kaitan. Noan niya tinaramid mo kinli Jinky. Isuma tinaramid na. Tatang. Nalabit nga adda nakaamuan ni Jinky nga adda babaem. Di na kan kinumprontar. Tanagpanulot mat iti sa balay. Tapno mabalos na ka. Ay, nagsakit, tatang. Nagsakit na talaga. Agnakam kan kukaw. Amum mat lagayam ti masakitan laglag. Ang singsing patkakitay. Parang ang sinubyan kayaw kinibakit mo. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, nga intay pinauluan. Koko Milong, dito'y drama tayaw, anyalaki din, insurat ni Teatina Minises. Isagsagot ka na kayo di Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang taraban.